on doit mettre sur pied un état de droit. Au nom du Père. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Du Fils. Et du peuple. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des constitutions. Nous l'avons promis. Pourquoi Mboké débat? Parce que ceux qui arrivent et qui sont censés prêcher par l'exemple, eux prêchent par le mauvais exemple. Nous l'avons défendu. Un état de droit, c'est celui où tout le monde respecte la loi. Soit mon conseil bandi pour détourner un bandi bako. Mais toi tu crois que au balandi ou en abosani? Pas on en a pas quoi. Nous y avons cru. Mais ce que mon conseil lobby a dit bon le kambako poana au salaire au yo aux amona maïnanga c'est vrai totanga kana yo tu vas en prison. Nous y voilà. État de droit. Si jamais l'UDPS devient à la tête du pays, vous croyez que vous allez changer quelque chose au pays? Parce qu'aujourd'hui, le pays se trouve dans un état, je dirais, catastrophique. Est-ce que vous croyez que vous, l'UDPS, vous allez quand même changer l'état du pays? Mais on changera nécessairement parce que, je répète, qu'on doit mettre sur pied un état de droit. Un état de droit, c'est celui où tout le monde respecte la loi. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des constitutions. Et l'UDPS, ce sera le premier parti à respecter la Constitution et la loi. Et dès qu'on respecte la Constitution et la loi, sachez qu'à ce moment-là, c'est en fait la participation à la gestion du pays de l'ensemble de notre peuple. Dans la liberté, dans la justice, il n'y aura pas de discrimination. Déjà par ce fait-là, c'est déjà un grand changement. Parce que le pays n'est pas construit par un gouvernement, c'est par l'ensemble de la population. Et la population ne peut pas participer à gérer quand il y a un État autoritaire comme celui que nous avons, un État qu'on dirige avec la baïonnette. Donc, par conséquent, le changement se fera par le fait que l'UDPS dirigera, mettra sur le pied un État de droit. Et cela, c'est déjà un grand changement. Le retour au pays est triomphal. La foule s'étale à perte de vue. Étienne Tshisekedi a 83 ans. Il vient de passer près de 2 ans en Belgique pour se soigner. Il n'a plus la fougue de ses jeunes années, mais cet accueil spectaculaire prouve qu'il reste aux yeux des Kinois l'opposant ultime en RDC. Opposant, il ne l'a pas toujours été. Au début des années 1960, il entame sa carrière politique aux côtés de Joseph Désiré Mobutu. En 1965, il devient son ministre de l'Intérieur et au fil des ans s'affirme comme l'un des piliers du régime dictatorial qui sévit dans l'ex-Congo belge. Les relations entre les deux hommes se dégradent ensuite. 1980, c'est la rupture. Étienne Tshisekedi dénonce les dérives du pouvoir de Kinshasa. Il prend part à la fondation du parti, l'UDPS. Son engagement dans l'opposition lui vaut d'être plusieurs fois emprisonné. Ce régime n'a jamais toléré la contradiction. Ça fait qu'il a toujours frappé avec violence tout ce qui allait à l'encontre de la volonté du dictateur. En 1996, le régime Mobutu se meurt. Le maréchal président, malade, affaibli, n'exerce plus le pouvoir. Alors que les troupes de Laurent Désiré Kabila s'approchent de Kinshasa. Étienne Tshisekedi se rend à Nice, en France, où Mobutu s'est retiré et propose une alliance à son ancien ennemi. Les deux hommes retournent au Zaïre. Étienne Tshisekedi devient le premier ministre de Mobutu pour 7 jours et Laurent Désiré Kabila prend le pouvoir. Opposant à Kabila père jusqu'à son assassinat en 2001, puis à Kabila fils, le sphinx de Limité, comme on le surnomme, boycotte la présidentielle de 2006, les premières élections libres de son pays, qui consacre Joseph Kabila comme président de la RDC. 5 ans plus tard, en 2011, il joue le jeu démocratique et fait activement campagne. Attention, réfléchissez bien quand vous irez voter. Ne mettez pas n'importe quel bulletin dans l'urne. Il faut suivre mes consignes si vous voulez que le changement arrive dans notre pays. À la suite d'un scrutin décrié, Joseph Kabila est une nouvelle fois proclamé président de la République. Étienne Tshisekedi, très en colère, revendique la victoire et demande à ses partisans de se mobiliser. Je vous demande à vous tous de rechercher ce monsieur partout où il est dans le territoire national et de me l'amener ici vivant. Depuis lors, il se fera appeler président et prêtera même serment chez lui dans sa résidence de Limité à Kinshasa. Du Congo,
Je jure solennellement. Mais déjà la maladie le guette et bientôt ce sera l'exil en Belgique pour raisons médicales. Après son retour de 2016, Étienne Tshisekedi acceptera finalement de prendre part au dialogue national, mais sous l'égide de la Senko. Il devait prendre la tête du conseil de suivi de l'accord politique de décembre 2016, l'accord dit de la Saint-Sylvestre, trait d'union entre l'opposition et la majorité présidentielle. L'accord qui devait mener à des élections en 2017. Mais le vieux, comme les Congolais l'appelaient aussi, n'en aura pas eu le temps. Weto. Weto oya kondolo. Tosikila bishibukola bombi chibambas. Zambi felusa. Muto ela ku lufemba ni manyi muto shibukola bombi lunga ni menji. Tubula tarsila obuni. Oyini bukola. Bwalu Zambi ki mwana bionso mfuka mayo mfuka mukela. Chibambas sela buyini chikolukolo achi nchebweo. Doa kilo ko kulelo. Donc Dominique Savio, mon collègue de son à Chibambas wani benentanda ba moeta bimponi biakana. Chibambas to mubi kila boalum bikuja bia mutsu mucha ide pesa mbantu ba di ba manya histoire mumutu wa ide pesa kay hamabe juto. Moni non seulement ba manya histoire wa ide pesa mais benza histoire wa ide pesa. Donc il raconte ce qu'il a vécu. Ça c'est différent ni auteur ufunda mukanda wa bintu bivuga yemu mwana to urumana mu mukanda bafunda ku professeur Musampa Chibalabala même personnellement ngasangina bo mu funda bivuyi mu mwana ni bivuye ya mu ichila ani mu myanda ivuyi mu ichila alvo longa shomari ngwabi imani kimudi mukwata mu mwabunya à l'extérieur bo tsumbu cha ide pes tumwele mioi professeur Musampa Chibalabala Raphaël. Voilà, tout le monde doyen wa sciences commerciales. Mon université officielle en Boujima et tout le monde là qui Kalumbandi wa mianzi mihami. Balo mutele ko mumukandamu. Mutobeje ko makwa malo, fatu nenu chikondo kampanda, mukuvuje ko malo kampandani. Tete fetu ba contribuer mumukandao, katen ba ufunda teme tu ba contribuer. Kaji par mujiba meni honnêteté intellectuelle. Mujiba meni honnêteté intellectuelle. Mukanda muna mutela mu mena bachi bango base wa muntu muna na kunenda mutombulishe ku maloka kampanda bosho parce que là imani tudini lutatu lwa di jachibango base benentanda ba funda mabe bandi di hanshi bikola mena badi bakaja udumbi ambianze mbo amu bimanyi na bitonu shinyi bwani di jachibango base kaji hatuka bimpani byakana chibango base lelu bijumu bitano chance kedwa mulumba kubashanye mulala katanda bela mulala mabeja bibot odufulu kachingani bishimudu hichedi tukwedi wewa habuihi neteske dwa mulumba munvita yonsu milo ba mungala tene nanga ba kweto bugalenga munditunga lya kongwe muno Tshisekedi wa mulumba baba mani mufwa mais bon même chibango base njinga mwana Tshisekedi ke mu photo Tshisekedi ni moyi o manje lo wanvije mukulu non fule lusa abi binta lanu mema ni bimakala babi unvwa babi kala bonvwa ndondo wa binji ngambebi ni babi fete bimpa ni bangunvo bimpa boalu yenke ndu utombele bwani idepes ka ku photo idepes na shala mukashi ni chendelela boalu idepes kwa kabanshe bwalo bwa base bikai na shabantu babanda bapweka uvo bamba bwa no to mema nganji kukatangila base wanyi shikala base wanyi mwakwamba kajide pesi kumbani malu onso yumukilanu ku base umbukila kumuja na nkujumona decision yonsu yezika mu de pesi ivumbukila mu base iji banda kulu donc mbezi muji shiba mu français shiba mu chamba mu chilbato pyramide l'organisation de l'IDPS est pyramidale donc jo ante pyramide daw wanta taku simune na pyramide sommet simukes kuboka banga te bazawo batmu kulu base kuju décider bokani vuno na shewa ante bukelenga bena mu base kibena burke bamni wewe mu buto kunome kuji premier ministre teto abeng uwanu chena fanyima
witabu chitufute tukela tombaji ambi ntuenze ka bantu bosukala bibi manyi chiseke ki mu photo chiseke jini moyi na shibango bazi bafolelwe wewe chiseke di mumene kushala mushala na shala kishito ni chendelela ni baba bya chiseke to ni chendelela chiseke ki mu photo chiseke jini moyi vite ivo chance do mulumba mulwa muditunga ya konga mungala temu tulimo kwambalelo bwani vitai minemeka mivo ala bilamba lelo eshi mbatuila makoji hanvita ya chance do mulumba vita tuvuchikondu kampana muchisanyilo kampanda umfulusa munyingambulula myako tuvumure nyo mukwabu wa mubazi bwa mema mwanzo wanyu wa mudepeso wandekelu bwalu mutukele makumbusha kunyankeje histoire to histoire ya mu histoire na shisha mafi kuiba kwa bantu wala kuchirongoro kwa minto mwabevoro kampana mema nyi mubazi kumpeshe bujine ja wewe kiba chibanga bazi mwino wa IDPS kumpeshe bujine ja jina ja chibango bazi aishanto ndeleo wema François chibango kimba manyi wema François chibango bila kimba manyi wema chibango bazi imanyi myabe yabunyi to nimatunga menyi to amene patu tufika kuina kuna kwawo mumuka mu bazi mu DPS kuvuchi vubekeni la méritocratie kavyezi byani muntu ante tumwana atutonde mukaji utekambuka lenga wate to chetu chikondu on tenait compte wa chibambwani balonde chichani muntu omunzi mu kampanda uju mérité mu français ba la méritocratie même kumbuka kubantre bantu bonso mu section mu structure yetu so parti ku chargé secrétaire national adjoint en charge de jeunesse wa IDPS muntu ken mako chibenga to bon bwenzeka bu chalo mi kandion ya IDPS nanku vitiji mulwangana mu chisayilo nga kabila bantu bwani bele slogan bashinture slogan uchifiji chetu slogan si chifiji bansi kutumamye bwalo bu chifiji c'est slogan tenons bon l'IDPS vaincra en français on dit que c'était le mot d'ordre le leitmotiv tenons bon l'IDPS vaincra c'était le mot d'ordre et chintoachi fondement wapa spiritu chintoachi bwa chito ni mbible tenons bon l'IDPS vaincra na ba shinture mu section wetu abipemba bako abana bakaba amba jeunesse wote chena mbenga jeunesse bo mingi mujire jeunesse ba no tenons bon l'IDPS a vaincu même que je vois l'IDPS qui mange vaincre to parce que l'IDPS j'ai chamba chingani union pour la démocratie et le progrès social la démocratie kutuka kipinjeu tuimana tokula umbikeni ngo tokula mechikono chetu tu kwa kuna asha bakona chibwara ba politique musana kuma mu bito ba kwa mu kubene senire ba ineba lelo muntu yimana uvende président Félix Tshisekedi wamba biji wamba kaji démocratie pende uchipende ni liberté wa muntu ni mikalo kaji wamanya bakari mu bivende ya bika wewe zamu critique mikala objective na shamba mumbubi na shamba mumbubi kako ni makolo muntu kwa tukola mbulu kuto kaji pie bwa démocratie tukaji momu achachi kishi kwa bwana bu démocratie yetu katokula kako muntu mokoze bwa bubi bwa chana na to misikija murumba kimwanji ku photo chisikija murumba ujini moyi bwa muranga bwa mungala chibichi insagila chani IDPS quand on m'a dit que l'IDPS n'a pas encore vaincu. IDPS a vaincu. Nous avons dit que là, tu as fait un progrès social. Progrès social, on a dit bantu baja bondoloka. Bantu démocratie au Kadi Kokbo tout katokul. Comme par exemple, on va menacer tiens où tombe le comme le peuple congolais est resté longtemps isolé, il faut laisser que les gens s'expriment, que les langues se délient. Vous voyez un peu ça. Donc c'est que nous avons dit la démocratie, ni bon progrès social. Progrès social, moi aussi vous coco. Hein? Mais quand dit allô, ne fait pas qu'Afrique. Allô, nous qu'Afrique, Chabantou Boulaya. Allô, nous qu'Afrique, Moïse, moi ça. Moi c'est qu'Afrique, mon boucalenga Boulayeto. Moi c'est qu'Afrique, boucalenga Boulayeto. Allô, nous qu'Afrique, le compte. Na nkupi yo mu Félix Chilo mu Tshisekedi mufika kwa ji president wa jitunga kwa tufikisha pia ku progrès social bwa démocratie etienne Tshisekedi ka mu buchimuna mu bushidisha kimutoka pia mu démocratie to akula bajilekelela
bien ko shali chini chimwa progresso social kuju mona pinyewu president Frisiri ulwana nenda no bien ji mala bu mushala uyeko ni kuteka jibwa bwa kuji port à non profonde bien sabia bana ba pete mijimu bezi ni ko ba bintu ni kadika bishika kunto ni maba to amena jibi bikini mapa kebo bifika kunto kwaku ni bya kuja ni bya kunwa bintu bika mushinga bantu baje bondoloka balwata tezi bino kufera muchitu tukire kasaba barengela bakushinta jimini mukalenga chibanga basi mbalo kwa zote kwa la bala mu progrès social quand je toliki la hanyim anji tumvu je tuna idepese mwina mufika kujenjibo bishi ni mbanga bino bado mwenza muchiko subazo bali tunyi babi kujibo batubasa idepese mubangisha kubala umwangu kujibala biumukila kuma bantu toka bigi bakatoka batu basungula chikondo achi babikini ba 13 parlementaire bamushimo ndo wabukalenga bwapa mubutu bobu kumani bivu mubutu kana mweza kabizika le bimpato mwana omwene ko ukenga usuba ki bilo bwabi kumena kulu meme tumibikini banjuru banzambi bamba kubo bakaji bafu kubonso abu yuma kuntele ba yuma kushala bashala yinu ntele menabu ayintete bantu nimberu bunen bangambile konseko bwalo ya kondolo mumpa hula mwa kwa ta mu telefone ku leji nimero kwa mwabewu mengu bikilo mwa kubobu wakureka byo mabutu basomene newe ngani mwina Lusangele François Lusangele tomen tubashala ni nkwewu nwako mona ku mozole wa chini sikijwa mulumba ku chinsansa bakabikela bo mwa kubobu wakuba 13 parlementaire ya oken ambele wa bena bandundu uyemanyine kwa kulai ujini moyi kubobo abu kuvukingo wakumazu ni moyi mekingo wafu bafu mashala uvikela president sikijambwani mwanenda kuji Félix Bende president wa chitu ngambike bene tatwe nanku mafu mashala pakavu ngani mukala ni vanga shibala en français on dit que des fois le balai est bon shibala wa bori jifa pa makele pa fenêtre kuja bukele bwa premier ministre kumwa kubiru bwako musono kungandanjika muko kamwena kavula mema vukuchi instance muko kufukula ala kutandabala shibala mukale premier ministre kujika mukoka ni manema yende wonso shena mpe shibala les onto me jinde je bwana muko kuvukoko mvuvende mafu mashala après mukoka kiungu vende kuyayi nanku be bashala mbangani bashala kuji mu Grand Kasai ora non utombeni Kasai oriental ancienne configuration tu bashala ni muntu umwa Lusangele wabasonga bwa sikijwa mulumba uyila ngala mpanajila uyila kuji makanda mpinga uyila kanana chongwa minanga uyila yiri biso jumesi bwa bakulu bonso menyu musomba nabo kibe tuambe shimeni jini ya chibangu baza bakaba fwa bonso aba 13 parlementaire kukananga tuni mbombulona tuni ndala kasala tuni jina ni jimvuila pinje bonso bakaba kuba ibashara ngano amyi kushala jo kena mbele wa bena bandunda kushala Lusangele wa mukase oriental ancienne configuration wa basonga kukana kushalano kaita Shabani kushala kaita Shabani biringani yeye kachuyila kumputu kunyuma kwa kisanu chabu cha kuba dorite biringani kuyayi echene pene chisekija mundu muvende muya wakajonda ishi kajikushika nayi usangana benze IDPS DPR direction politique rénovée bwana bakuru pa ba kwa kana kaba tangana kabishi tete ba jeune tunisha boko atachinto chibani DPS kene kene mwa ku photo muchinto achimvu kamba kabo kantando ukavu gouverneur mwa beu mvuba kwaka mvuba abu ni boko abintu bantu bonso awu na kwambi kuneko Lusangele kukana kapita Shabani kubandundu jawo kena ambele bajini moyi pate twakula task jila chambaz ndi ngani kwa jila mbiki jibotu mko abukadi mfikenda mwabeu mkale ngodo Dominique Savio ndimo akutubi jila chef kabe chimbundu ikalenda kunshinga
mukalenga Jean-Marie Kazambu weto utatu kabeya kontur bishikoko to tuji byaka na kulusula Zambi tasagijila bwa kwanta mano kujibigila dietu mani musamu mushala tuvoneba mwabeu lelu tudihu mudi tukudinena jato kula lumpitu ani dihituka ja echense kajwa mulumba kukadi mpingi umvula nyula itanu bulubulu mushindu kaidu wewe hichishiri tukweki njitu kujindi pitisini kwa majabunyi Omo mukalenga Roger Indira ko kumbanda ascenseur banda ascenseur kadi ngubi bandi manda mu deuxième niveau voilà taskijila tudiba kwindila mukalenga Roger kabe chimbundu udimo kutumuka Jean-Marie taskijila moneto tukwela tosanga tosigila toela banfu mbonso babakwa chimini myoyi toela banfu mbonso bakabe kamanga moyi toela banfu mbonso bakabukulu bakasa oriental moyi wa disanka mwikala kabidi wa jibungama jituku jalelo eji njituku jitujika la jimbunga mijemema bikol walu njituku jingenze fanyi majilu akumpala mjila moyu matamashi nintume mangele menji ninkadi mwanga ta difanga jika njamema ku porter plainte ku l'État congolais ku porter plainte ku dibima nini bambula mataji nanga badibika la mutu baditombula matadi parce que tu sais que dit otumufwa lufulwa kubianza bya bantu kera kwa mana tu sais que dit mushebeya tu sais que dit ka mufwa diba denda to mushebeya ulumemba diba mushebeya hado ambali ba mushifa kudimbula matadi wali tunga ja Kongo amungalata we mutangile muntu wetu normale okabatu batuta mushindo abwene yoto tu sais que dit mututa bikole Tshisekedi mututa ni milonda mututa ni fimbu mututa mabobu mujiba tutambushi kibidi bimufikisha kujifodenda avant kavubu akufodi bedito Tshisekedi uchuvuni bukola mushebeye kubyanza bya bantu kadi chef de l'état tujinenda sinyo jwa mantraba fila lusa tujitufilanga na lusa tujitulufilanga na me l'état udincha bakutu dédommager mutu nyenga wetu kavubu alu ni muntu kavumuiba cha muntu kavumunyenga cha muntu anubwalu uvu wakwila bana babu wakwila jitunga genda kichidi chimukute lufu leta nunufunda mwenenwe tujitumufunda wenenu nulomboleo to katwa kulekele tu wekwenu muna muntu ni lufangu ulonde lufangu lwa bankambo bende to fanyi muhabini biji muluka manashi biji mu 500 balebo muhinga jilo mbyanzo mbula matadi udincha bwakutu dédommager twetu bana bamwene Kasai ni bana bamwene Kongo parce que mbashifa wetu tasigila Jean-Marie Kazambu tubingila Roger Kabe Chimbundu kususuka semna kalenda kunshinga mame ndonga mwalelo ngwa habwenda tulitwakula bwa difwa ya Etienne Sekedi wa Mulumba me mutusu andeke luna twakula ni mukalenga Jean-Marie Kazambu bwa mwenenu wenda ha muntu nyicha makulombola province wa Kasai Oriental manchena bwa chitwa twarije lelo kadi natunga kabinenda matu kadi mekala lo kumpala bolbo abi bijinga mpindio ni Kasai Oriental bakalombola kudi bantu badini meji matwa ani bantu badibikala myoyi abwisama wa province wa Kasai Oriental eno bantu mananga mwala kumona bindi dimbi barabana mwa kubwela mashini sirene byende bijila bibanunga mihuye milenga bena Kasai habu banunga nzal nanko natukala makubya kula nchena bwa natuchubundula twakula nenda tutenteke ni muntu mugwabu ha ye yawo bokumona makutunguluka ni malu adatangina ntungilwa province wa Kasai Oriental mukale Serafin ngwa shedi we mukale ni lukongulwa kwela ni mukalenga Kazambu nansha mukalenga baz tutinenda mwabeu mudinjira ja mbiki jwa mwisatu lukongulwa ni ndwela chibangu baz ni mukalenga Kazambu lujanlu muhela ba malanda mona bwa lubwase atu tuvuluka mufikilu wa mvula yitanu ya jifo ja mukulumpa ya chana Tshisekedi bantu ba munyumbakula bwa benela mukaba ba mabwa ni Tshisekedi ki tatwenda wa mungalata muitunga ja Kongo kaji Felix Tshisekedi mulo kwa ngata bukalenga ki mwenza chivu Tshisekedi ki mulonda luhonda wa Tshisekedi mukulumpa to nuyi mona henu bishibwa jakole ya bena la mokeji Kazambu duwanyi bangwe wa kumpala twasikijila fikala la muka wela menji na shiye mwina muhongo mwina mututwamba wewe rumwa kumuna wanu ukuna jitala lelweho mujinda dilo luke bukufola jitala Tshisekedi Felix Antoine Tshisekedi Chilombo tuliba mumanya bimpa mudi mwikala mwanga tabukelenga tujiba manya bimpa chuyu chidi mwikala mwanga chilinachi bukelenga
buri bamu feshe kuju mwana abu Joseph Kabila Kabange tulimanyi bimpa kuchikondo achi nkutu adijan vita ya butuku ni ya mijima bena butuku bamba ni twetu balekela munyo wo umulo ni batuki na bikola ni batu asamabo bakwamba bwani ni batu ni bele buivi bwetu hatoka ni bele mafia tu hatoka ni bele kushifana kwetu hatoka hatoka mando kushifana suwomvu bakwa banyema kwa banga banyema bachidi banyema tini lelo kaba iba kumana kuimana ni mbula matati usho kadi mpinje umushindu kayitu mwakumvu bwani na ashibyo bijum bitanu bitu binjira kutushale bibiji bwatu tukujigije lukonwelo mushindu kayitu mwakunjire bwani Tshisekedi ibaka jitunga di bilon shola mwene ni wenda uji yumuikala mulo nenda mumufeshe kudi Etienne Tshisekedi wa mulomba bidibikala bwalu bukola bwachin turiba mwene bidibikala bipitakana mwabo uvubu bwa kupatula mfranga boba de bato chinyiko mfranga mina yo imi hatuka bajiba yiba baba nyangana kimba sobwani Felix Tshisekedi akwata mujimu mushindu dibikala bikengeji boto bwachinyi boba mulekele yeye mukwata mujimu mushindu dibikala bikengeji bwa tuba mbamuna bwani nitubakina bikola kato abakuba sungula kabijito kimvite chena ngugo sato avumukulumpa Etienne Tshisekedi mulumba ngatabukalenga na shabo abukesebu mulumingulu moluibiji bonse bobiba franga ya jitonga baka ifilana bobunga yabo bobiba biba mashini ya jitonga baka filana ngaya kadi nenu kali mukalenga bijumbi sato ndiyana kwela banke mukana bwani bukelenga buju wamba budi Etienne Tshisekedi mwanga tabubu mufeshe kujinganyi bumfumu wajitonga uvumushinta kashanga jikombu ni nganyi bukelenga bwa mena wakumpala wajitunga mena uju dependre amu kudi mfumu wajitunga nanga chikondo achituvu bukelenga bwa makolela kalika chikondo sibivi bosa wakachele bintu yajitunga bihubibi waina matukwanga siba mumbushi baba mumbushi ambanga ni makola bihuhweka mushinga ba mumbushi kudi bobo bivyabo badi bakengesha Felix Antoine Tshisekedi lelo kiba kumbushi Tshisekedi mungu asoba kabula mbeji bwala ba munu bwandi difika jenda tuhinga jibitukaji biba tuhinga jafurana tushale kufoni nzala kimwa mumbushi bobo pendo uvumuro ni lunga nyilwani muntu yonsu aji kontante ni jifutu jenda bwanfola ya bendi ache tombula matati ishala kichaka mumbushira bobo niyo invitai kano ne bobu yumvo kumachukwa abantu ani badi bakula bamba ni bidibi jingani mu 2023 Tshisekedi Felix umbuka munkwasa badi bamba ni yeye mwene kato ne basna shina ashikishe bukelenga to kimbilanto nzali jana mitungulu kimbilanto mbienzana bumujemu bakuteka mubutika kampanda boye kufana kaji ufana wiba jiba kutekele muntu mwimpu ujula bwani afana ya fatula franga kwa kumulekele to numusoko kama soso abunyi abwena avu ibawo kichidi benzere Tshisekedi Felix Antoine Tshisekedi Chilombo mwana mwene kasai no atavulu tabalai bwalu makangala mamboele munzolu kulintambwa mibwela mumikoku bilo kujisangisha mumbushi tabalai basombweji betu badi babu jiso kwamba bwani ababonso badi bikala basombwele Felix Antoine Tshisekedi Chilombo mbena kanka kwa bwako bena kamponi kwa bwako kibali bamusombwele lelo kibakaji munkachi mwajito bakwa bunshingi mibi tofu mukujumvu hapa muvubobu nkayabo bajandula kudi 14 million muivi kudumanya muivi nenda mbaya kabanya bakavu bateka luijilo akabanya babanye bibi kiba kwa kufika chinji kikwela mukunda bwani 14 million nyoyi nuni balala ikaji kimwabu tutubikile mwana mwene Kasai Oriental nanga bwani tabala ai makangala mabwele munzolu ntambwa mibwele mimi koko bila kujisangisha mumbushi katu baleke dito tujisuikai chintu chimwa Tshisekedi turiba mwinjila mu 2023 kimuji ubanga muji mutujitu musungune bukola bonso kimuji ubanga muji muto kadi ebi bakufesha munyinyi bakusoka nawo mubichi mbamufesha bugere mbamufesha kudi mwana abu Joseph Kabila Kabange kadika mufesha majorite to tini lelo tangi chilumbu cha mwana eto kabunda muri chika chita mbwachi bwalu munkachi mwabu kudi bena bajeku mikoku ni bena tambo bidibi jinga bwa tutabala meme bwani meme kazambu chongu njinu jarige bwani Felix Antoine Tshisekedi Chilombo na kwata muji mwenda bimp mu 2023 wala wafu jumulwa ni majorité parlementaire bantu bonsu bikala kuluseka lwenda jitu ndia kongo mwana che chidimu chijamu chumwa mukunda uyi merci lukongulu mwalumbelo la chibangbazi c'est la fin gaboye nyimani chibangbazi muri kwa chibangbazi anda mlaluko ambula cha kumpa lukongulu jini bene la mukabali ba mabwani Etienne Tshisekedi ki tatwenda wa mungalata mujitunga ja ko ni mukwata mujimu uvuni vision campagne kadi Felix Tshisekedi mwana ndo ujimulwa kimulwanda luhondo ni lumono la Etienne Tshisekedi wa mulumba to moye kwa chana bidu wenzambi achana kimu kwa chana na to chitu ichajika sa kinchi kubanjisha kuluto nuvu chapi ngatu nterichire chirwa bewu sheze kamara ba kumwanda bintu abi bibite chiboru cha plus de 40 ans
kasavu kuhita bukujibama butu kabele yonsi bikuhita itatu ni mwana anubwa port ano profonde de banana kwa mbushira mimi kamufika koko twamba ni mwezi shinto ashimalabu mwaku nyanyi tibasomanenda wafurusi mu bigene mwaku ni effectivement mwaku nyanyi mwamba malonsi mwabewu bene kuba Congo baambi chilombo Tshisekedi président de la République bwana wewe chiwenjeshi mu 2025 kuyichibwalo bujika hein tudujenda no uji mutereji boja kompareji uyiye kabiji ulokwino wenzi ndogira ulokubanjija tutukonsongula mu élection yo ya 2023 ba mu rassurer kadi motu mukasayemu Félix n'est que déjà une majorité kasayi konsu kasanga tete de grand kaka juka bwashini kayincha kaka juka kwa matu mu 2023 kaka juka menga sema na mjuma bebwa mani Félix mulaye bene mi babwane menga chimujole mi bato kanu ngale miganda uju kumbaja mi ba di juka kwa matu uju kumbaja uju kumbaja bwa lwabu kanu zakaraji nenu to uchilombo ayisekeje uju kumbaja bwa lwabu uju kumbaja balonso ajumula jukubachi ngana mbi wabe kuchibanga bangi nwambere bwa ni tepo kumpere bwa démocratie bwa démocratie kisijwa murumo wabuji ujunyunga usankule to nya ya ena lucha mbaba dan baba kwata kubeni nyanda nyeja nienze kama harshenzi bwa kudi pasteur ngoi mulunda kulubumbashi numva ni mpulushi mituta kudi tubulu tamishinda tubulu tamishinda na she kumputu mu mape ya jimeze byalo chiji mutanchi bulawo tu ngani tu bulu to mission tu akala na mu mauvais exemple tu londa mauvais exemple to bya kumputo ani ba belekere na de bwachini pa ba fundo ba tu mu bi no français bani ku mu dérapage ani usana mu kachi wa bantu mu kala bantu ni sababu ku ndumwela bikana shini miela bikana ninkasu ni tusui kono mobreto ujuberto to bulu to waya kondolo uduamba bwani kasayi kaka kujuka udamba ni 14 millions yeyi bubo baite kamu kasayi kakavuka juka moni bol mo bebe nbo 14 millions to kavuka jukani kimbite kamu 14 millions kimbite kamu kasayi jukani malongoloji 45 mafa tuila franc bwa kuiba kasayi oriental kadibana mamone kasayi mbako atabobo amo chilejelu bako atabobo amo 100 jours kadi 43 miko abyo simisha leni bayele pen bubo banga ta franc ay bayite symbole ka bena bay vulgariser to ce que 43 yon sulu amba bena tanda bay manye kadi sibili bishino ni bay manye tutono na image bay kala bay zakina bay bambila to kimo abutu tutono ne bana meso amona mwene kasayi katulaji to chana na tutu fishilu ko ngwela muno kutoila nyana 14 millions ay bayite kanu muchimenge chambujima yembujima keno shintuluka uduamba bwa tubulu to amishinda to katanga ni koko hapo papa démocratie qui libertinage to bidi bijinga ni tuneme ka tumanye bwani mwabu liberté webe wimanyina kiwambu jebe wa mkwabo ubangisha we ujulomba bwani uduwenda ngendu ya kutontomona nayi bwalo kampanda kansa bakwita bijbwani wende lwendwalo kalifa kaji ulekela kashiba wakwele chala chuvu muila nchakwenda ukajubumbulанзу buyabende chu muila chakwenda ukadi wasanga na bena ngoy mulunda chakwenda unyanga mashina bena bena ngoy mulunda babundula papa babundula tuba majibimbi bifita kana muko bino akatuba tuma bimbi bifita kana muko mini mikwabo hanu kadi no enda nubulanzu ya benda moni seshimira dikanda kanda badiba tuta mbwani kukuvulije bwani chuvu mulwa nkwenda kinkubumbula hadiba tuta bantu bafas mumula waya kondolo kwani moyo wangu tunuka dina bijoy wamba bito tala fayilu mwe kwa Equateur ni mwai wengi jajaja ni kufanya ni chajamba ni mwafika nyi umba mtu hana shifanya kama to yibito sasa ki demokrasi nyeya kinga mi kwa buyenji mwabe wanyi marsha kumushinga makwenza sibaga mushiye kumbele mu machine fayulu mbangele o mamile do MP partout sum fayulu wako padi muiga na muchakula hapo simudi fundanga enda bani mupanka ne mukumpala kwa mikenja mbula matati wewe padi waambile muntu bwani lwendule lulu bangile penyi wameni lulu muka bakwa ajanga lushikijira pakala lwankata kaduka afikwe pakala lwankata ukaji wewe mwanga tanjile mutani kuchifalu chande tushememe na Roma we ayo kama mutani kwa president de la République wena tushememe na Roma wena Kongo buinanga s'il vous plaît tetu même nous participer mu marche wonsu manifestation so IDPS kumbukila hapa ponka savubu hapi anye cheni sekja mulumba
bwaji batukabashana batutwetu bakakwaka bakambombere ne bakwabo bakangondiji libere muchimti bango ibomengo muchiti chubekere bwani deper harushi jamu numatu mwabawo dibati chutunye mobutu buru kututuka toni ni bimana katero makonze mari shetonyi miti patoze miti paponga sebubu jikana paponga sebubu ha toze mu boulevard idi shira mu boulevard toni mutuka mu limete katero makomo kutuka tushintu langila itinéraire mu bikema makolo au français batana mu mongari mu bututo je ba na sibingo mas kayimo butike vina shirango to na shikumbele bukushibeye tibe jijo ko ba combattant be tibe ko abo file mu njili abo file il faut ko marche il faut que mude bonom mambo simenyi mwana mude bonom batamu ko mwana shingom hein bya mushindo abikebe mako tika pachilo ba lelo ushiri mumva bashiri batutana ka bidibingo akabe nako kuto uri mumva mudi banyama budi bokaji benda bajinyeme nanka yapo mono nuita bujo bani démocratie boa démocratie social boa démocratie ishala mu social boa démocratie ya katene mwa kubwa kule to bali bapenda chisekedi matukonso ajinde njilolo ulo kuchisanje kupenda toto ufitula jilolo uyemwenda ulala tulu buchekuri ndunga wakupenda kabito kufitula uhenda kujibaka amuna kamba netu bajibu bafuta mfola bwakala bwana bapenda matukonso bapenda bafitula bajiku tetu jini preve okay nukwambia chidikoko bapenda bafitula babafuta bwabo bukala bapenda afu mwajitonga bapenda bafitula bayejilolo yenka ndo vumamba bwana mubukelenga bwana kabaja kukwata muntu bwana bwalo mumpenda tusho tuine tonto tukala tusoka ka mwishi mwamalaba kuli milimu ya mulamata mikwabo ntukanga kakongandeke bana bimbe misambu ya Michel Chirana mwabeu hein bene mpere ni babo Belvis bakakwata yo ndo toleka misambu ba benga shokudi bena censure censure kaye wambi en tant que commandant suprême wa armée fumwa yitu mene yo subujijim musanzu ya yons hein wambi leke la misambu ay bangi hit jipi tenene no musani bi chama tu konso tukangula ndeke nindo ela bonso babidi to angata pinje bateleji mais avant quand tabata na tole ko kabidi ya chance redo amulumba ndindo ela lukongulu lutangila mukale savio trongo ela son mu biju wedu wa chance redo amulumba hawo do kumpala mu biju wa londi yawo tutulonda avant kufika ku portrait mais kakonga ndeke lunkani nyonu jino akula bwa démocratie no akula bwa social ama social ki mo kukumbana bimpa to ndiye bwa justice justice muri to ngende tuya konga mungala tukadi mukumbana ki mukumbana to sikila fikala wo mo lukonkwalu uli mo lukonkwalu ni munwele bons fumwali tonga utu jinenda mpinjeo kimfumu achimba mbila to kimfumu wachimba mbila to mumanya kunemeka bukenji bons mujitungemu tujini bibambalu bisatu bilibikala bikwatakaje bukelenga tujini tubilali tombula matadi tujini babi fito mnafanka ni tujini pouvoir wa exécution udi ye ulombola katumwanji yeye kujata muchibambalu na shechimwa wakuye ikenze chimbambila anyi makolela to chilejelu wa munu mushindu tulibamu na mwabeu si twetu bonsu tweji lubile bwani kamere muiba fana ya 100 jours chiwa hatuko baleji bamukwachise chibi kuyepinja mu liberté provisoire wa hatuko kuri mwa tulanganya babuni bamukwachi bobusi to munyi mwabeu bana betu bakuruse kuje tugile kuvala bobu bilamba bya jaune boulet bilamba bya kalabi ni bya boulet bamen twetu bonsu ba prisonnier kudi kamere mukwata kudi chisegedi kamere mukwata kudi chisegedi kadi pamuleke di bobu mwabeu tumvu kabidi mwabuji bayina shibayi kwele chisegedi to asanga to asegedi to bamana kumulekela mbashala kabidi bafitula mfumo bamba ni kadi yeye wambi ni mumuiba mushindu liba mulekele kabidi mushindu kai mbwa kuleje bwani mfumu tujinenda kena mfumo wachimba mbile to udi muikale unemeka chibamba luchonsu mungu achiri wachi wa mujimu tangile chilumbu cha mwane tulongondo bamufundi mwabe bwani muiba mfuranga ya covid-19 muiba tusa bena kwa abukwele bulubila chisegedi wako achilongondo chisegedi wako achilongondo kadi paleke di bobu longondo umu bali na shukule to asikile bwani mbamulekele bari bamene kadi kuli uvumu kwa chibishi bwalu yeye kene kabin preve na shuma wa mushindu limwe bato jamari to amunu kadi mbwa chibi bari bakwa tabimvi bamfranga tubele tu bamfranga yambula matati pingi hanyuma babalekelele ukari mona muntu bwe bamfranga yambula matati bamwesha grâce présidentielle mwa ba utujitwele la mfumu ali tunga kalumbanji bwalu badi bambani kuipa chimubi kumaja to lekele mubi nkayenda naji patanka yenda pamune kimu manya kusha to urumanye mpinjeo beji lubile lwa kukungisha banzu shibapya bapesa kwena mulumvu numumvu lubile beji ba lubile lwa kukungisha banzu shibapya bapesa urumumvu luzakala mushindu jilutulu ko mutibla itambula matai bajiba zakala bwalu mbamanyi bwali bitende bijiba ngata mpinjeo kibiji bilukutu kwata twetu
ba malma bi atbe ni bilo ni bololo baji balo ni longe nkomba ja baji balo boanji wa voni nkomba je puisque personnalité bijayi bikuji bijabi tatu ni mwana wa murumuni kabena newe wa Tshisekedi Chilombo wa Tshisekedi cha ni ka bamu kasalo mardi mbashilangana umona echiro kuna shujuka kulu le gouvernement tombe l'assemblée bashilangana et ojuya babige français ni la marche des caméléons pa juya yeya ujuya ndambu bibuta ni pa yuja ta mwaba ujisuri ni mujata mwaba kinganya ki Chilombo Tshisekedi pinja we chene hende mfanje ni ngai yani au suvu ntambos au nkachwa go aje yani mu buluka to ni boru bonziki utam nuko ni j'ai préféré que l'argent qu'on puisse voir un peu clair au niveau de la banque centrale et après on pourra voir ce qu'on pouvait faire. Mais il y a un soi-disant gouverneur de la banque qui a injecté sur le marché les billets dont je déclare en ces jours démonétisés. Bien évidemment, on a comme pop, de vous bien, quand vous avez une conséquence, voilà quand vous avez kuja ndamu. Awakula no boy change seketi. Basi kile chibanga basi. Pinje wewe kaje wewe uji la marche des caméléons. Uya ndamu. Si tu as besoin de boss wani mu magistrature bana ba Afrika mo mwabu. Nimba jikomportano ku mwana ku tasa kije ku Dominique Savio tole la jija chance ke do mulumba dibi jaji wele pinde ka kumpala to ngata mabigila benantanda. Si jamais l'UDPS devient à la tête du pays, vous croyez que vous allez changer quelque chose au pays? Parce qu'aujourd'hui, le pays se trouve dans un état, je dirais, catastrophique. Est-ce que vous croyez que vous, l'UDPS, vous allez quand même changer l'état du pays? Mais on changera nécessairement parce que, je répète, qu'on doit mettre sur pied un état de droit. Un état de droit, c'est celui où tout le monde respecte la loi. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des constitutions. Et l'UDPS, ça sera le premier parti à respecter la Constitution et la loi. Et dès qu'on respecte la Constitution et la loi, sachez qu'à ce moment-là, c'est en fait la participation à la gestion du pays de l'ensemble de notre peuple. Dans la liberté, dans la justice, il n'y aura pas de discrimination. Déjà par ce fait-là, c'est déjà un grand changement. Parce que le pays n'est pas construit par un gouvernement, c'est par l'ensemble de la population. Et la population ne peut pas participer à gérer quand il y a un État autoritaire comme celui que nous avons, un État qu'on dirige avec la baïonnette. Donc, par conséquent, le changement se fera par le fait que l'UDPS dirigera, mettra sur pied un État de droit. Et cela, c'est déjà un grand changement. On doit mettre sur pied un État de droit. Au nom du Père. Et dans un État de droit, il y a une justice indépendante. Du Fils. Et du peuple. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des constitutions. Nous l'avons promis. Pourquoi Mboké débat? Parce que ceux qui arrivent et qui sont censés prêcher par l'exemple, eux prêchent par le mauvais exemple. Nous l'avons défendu. Un état de droit, c'est celui où tout le monde respecte la loi. Mais toi, tu crois que nous y avons cru. Mais ce que Mokonza Lobi a dit, bon, le Kambako Pwana, au salaire yo, aux amouana maïnanga, c'est vrai, au Tangakana yo, tu vas en prison. Nous y voilà, état de droit. Tasikijila Dominique Savio Kabamba, nyimani au tuvutwani kufuluka mianda ya kalamishala. Tudi tuante pinja mabiki la benantanda, nyimani kudi nkonku miela mutukanda, na tuyela kudi mabiki jubabetu, musangu tukala tuenda, tubaye shichuholu cha kwanda mabiki la benantanda. Kabuya nkongolu fila nomba benantanda babiki la ni bela nkongu. Jube jubiki la duwamba ni nkongulu wa ningela muntu kampanda, ni kweju nkongulu tukati tuba mana kwa tu. Nomba yetu iji 084 155 56 96 84 155 56 96 ajubi kila wele lukongulu eba mukanemu mu respect wa consigne yetu tunai mu ndongo mweo. Allo Manet. Allo papa kuchitolo. Paka fra ela lukongulu bujinyi julu ela ngani. Jingi ela chibang baza tukongo twanti bidi.
Etu ma tu ba chan mas ka tri action yivo parti wa ite person ba buton panda kulite wa ite segeji kajinji mana ka chap prezan ite segeji wa fa nkushala badisu ni badi balombola bakadi mu parti mako pa mashila shilana bwachi dukonguli di tuwevi kumbene bwandi bantu badi bashala basange tamweze kudi prezan ite segeji bafuluka baza myaba yonsi dibwa kuvuluka ditugweji kadi ngishala munangu bumuji kunego ichenu mwana trasa nansha sinya wani elo ngitukuja muntu dimwenze lita bakwa bashala basangile monguto Chibambas anda muna kafra kuchitore kala no ambulisha kwana mulwana ndongongwa ndiburo nangongo me mukalen kafru yambo ni mbwachinyi kacha Etienne Tshisekedi mulumba wafa nubashala tusumbu kakujeta ngana to anu kongula ndo kompala muchiko kompala combattant musa unji mvo bwani ni mumashanyi bwani uji combattant mwinenka umala waji mukala wambao bionsu yo vivre kuchitolo abi singuchitolo kuchitolo abi na chitetu mumbu jima yemu tutu bivivre bantu baru kusangana President Wot Felix mujitungemu ni bako abayufu na bukumputu bako abayufu na kumputu mbo batampa ka malo 14 millions nanku tetu kibali bako solo ide pesa donc c'est que bantu bon ko solo ka jamu ide pesa kibasa ide pesa na sheka bondo no ide pesa kibasa mbienze kakala kimienze ka Felix to ambienze ka pakala ah ça c'est une histoire ni tu yako de chikondo campagne kajipa di president Felix mushika mwabeu mu parti kabundu vumabuvu yawo njino ambere chindu chimu lelo ewewu kinwa kumaze wafu president wetu wa mujiki ni maunero wonso shiwo mukuna bavika lebene mpere mwa mfami wanyi meme mboko aji bambaza muchikosu ini tekena muida pesa bachi njinga ayi teke chini no ambilachi wajiki kitenga yezu kaji pinjeu kabundu vukulwa kwako makwa malu abunya jisona mukala wenze we mufuna na shemo jansi bwani aku recevoir mufunda mu secrétaire national adjoint en charge de la jeunesse de l'IDPS kenu ko recevoir to bantu bon subakala abwawo babo fo moyi bwachin bwa raison kai vuleka lokela bo bunyuma kumenani IDPS ki mubanga muni kabunde to ni anyi bajiko kumpinye uto chacun fait sa part l'IDPS c'est toute une histoire mujima. Merci. Nangwa donc kwamba bwani bibienze kampiye wabi mwa bangi mwa de bulone bobo kabundu nitumbona pielo ndulwa lwa kabuyi bibi kene bwati kufika ku conserver pouvoir kule mabukele bwati wa IDPS bumji ANC mu Afrique du Sud anabenza chiba mu France ni rapide des troupes kubikele bilo byose byakalabi kimbani bandi bilo byakala ni bifo bakoka bikaje mfrango kanaka bakoka bishi bifo bakoka sikuni bya ni IDPS bakavu bakaje bukalenga ni kabila baje bukalenga ni kabila oui kaji Gilbert Kankonde osuji le tele cabinet mo abewu pa kabila ambumo di Gilbert Kankonde mo travailler walukila mo babikila toni bakala to babikila toni bonsu bakala merci allo mane merci allo jina jeba ni mabulu tubike jile nende mugulu kizanga Fredi ku chileni mu kibumbu mugulu kizanga lukongolo bujule ngani lukongolo anjimela ko ku papa chibangu basi wela lukongolo yaba yemukonga kune bwa jitu kweji mukongo mushima jitu kujale trainer wa kuyikalaji kungi bona shijiba jibo buni jitu ku jilombi buni jikala journée chômé muyikala kebidi kumana kwenzi. Merci. Tubambas bwa jitu kalaji chômé payé bien kwenzi chi. Papa uyu mwana ni dawo ni ko to skilo abuni president Chilombo Tshisekedi bwe mo kala fete mo mulonda pa vo akole ko miami vwa wakula uvambwani nji démocrate avoué to amene kenema ko imposer chintu to bu Chilombo Tshisekedi ke mukale démocrate to bu njo mukale démocrate to mukale démocrate to ibalo anenu vita wa démocratie mujitungemu umukale muju ko ambabwani tato anyi mundeji lelo uji héros national kimuteka hero kimprogramme héros national to kayikele bene ko unka yabu bamona bwani nana muchimondo abukalenga bamoma bajitu gwejeji ko muchija murumba uji père de la démocratie banga bambikele banji ku proclamer Tshisekedi officiellement bwani il est le père de la démocratie et des deux
bamba ni ji baja jifu jana jalo fuaji basana utaka jifu kwaji dikala chômé. Merci. Na président Chilombo kena makuja poser to bikena ni itonga jamba. Merci beaucoup. Alors aux dernières nouvelles tout à prendre aéroport Wandili comment changer dina matukumba ninge beje ndomba kwa information afiji kumpala yo ya kondolo ni mo bol boate ju bo na mo école bolo ko boni bulombo ko nen ba journaliste ku lomba kumbula matakan no lomba baleji ni bayaku bakala bakatangile maye ko la baleji bosu bikala bakimana kwa ko bakusirve bana babanye shimbol bo no lomba ko kumbula matachi mone tu si toi éveillé baleji bol bo butangile nanga baleji ibedi tuma bana bebo mukalasa before bikala bakunjilo kala suyo ka banga to bol kidnapping muvul dans un premier temps mbula matari ni moyen ya kala kwa mbula machine kuye kwa mbula bana ka shemu mbanza ya buto mais muleji nga yende kudu sécuriser d'abord ban ibedi mwana uhatu kwa mukalasa udui mana kumpala kwa kalasa nyuma na mukalasa mu muleji uyu mwambula nindo amakasa ningu machine ningu moto uyenenda il est bien sécurisé mbula matari ni machine ala kwa mbula bana mwakolo to merci voilà imani atudiba kwanda mona tudiba éveillé balé pindia kidnapping muvule chambula nchiyo kutompokom achi tubaji muisha baledi kimbo albu butana mbula mataji to mbula mataji lutangela nanga école yende ya mbula mataji mais mu privé na kala yaka mbula bantu privé ujini machine ya mbula mataji awan allo mwane tujina jabana wabili tulondele papa journaliste weto emidina jani Alphonse Kalonji ngimujulu Alphonse Kalonji ngongole bujulu elangani le Congo là il dit qu'elle comprend la petite bon ça bob yo muja kula jabo baba kula dimpa ato babu ba pese docteur Etienne Tshisekedi Mulumba docteur Gilabun ni nenu bo konku ngela nyoje vite docteur très moi kula mu banga nai ba ba les jeunes ils me rendent mu progrès social ni vive ko ko permettre pas le faire s'il vous plaît je suis un peu dur vive du koko bwebu jishima du koko jetu progrès social na fatukanye kandi mena beni mide pesa ngayabu jishima bitole jifuwa bwizi to batu kwa batu ndre yitoni bakaji bafundana ngayabu bakaji bashima bakushima ngayabu to est-ce que comme progrès social bisi bal bwizebu kibi kipanshi mo butwani atteindre objectif bwize ku kipanshi Joseph Kabila ni atteindre objectif merci beaucoup merci Jean-Marie Bangako twasikila kuji tatu Kalonji tutapamyo yenda chilumbu cha Bwivi kuji Bwivi nijuko sana jamisho mwanda urumuka rutangila Bwivi lelweu kichinga afu mkutukambele mwawe bwani wafu mkujumva mfumu wajitunga mufiliji jachike mbwani banzu jibele lubila bwa kwangata banzu jibapya bapya babikile bansonga babitenda bajini kuchina kwa mulimo mbula mataji bwana bayika bahanta kumujimu chilumbu cha Bwivi chitu jitugala tulwangina matukonso Bwivi kibuji bufoforo jitunga jetu ja kongweji isala bikol kukutujeku Bwivi kibuji bufoforo kasayebu kacha twetu to amanyeni tujibena kasayi bujiba tulele tini mutu tukolemu Bwivi kibuji bwikala bufoforo bwachinyi bwalu bidibikala bwalu bukol padidisu jambula mataji kaji jitonona bwakula mafranga kakuyi kulondo sholola kwa miji mwiji mfolanga yenza to kulondo sholola kudi kufuma penyi kufanga kulondo sholola kudi kufuma penyi kudi kufuma ku jitu ilangana ani chinkijimba chaba lomboji ni chinkijimba chaba jibenze mijimu bwaku materialize vision wambula mataji njingu fe chilejelo tuwe tukumva anu mchilumbu cha 14 milioni echi tumvu baku abu bati tubengu teleme nafa balomboji bachifuminu bambani toto katoyena bamanya abu bwalo abuto nikatoyena bamanya muina chilumbu achi cha yo imijumu aito abu ala katoyena babamanya to we ujumu akala mulomboji munyampalo wafumu wajitunga muchifuminu bulongolo jibulo muchifuminu cheba bulongolo jabu tutumba tulwa babangu kwate mijumu muinjila benze we kuyimumanya wewe muinani bumujemu mema njimu wakulo munzu bumweba kubangu wangata jikofu kujiteka hapa kubangu wangata kudi chiba kudi kujiteka hapa wewe mwenanzu bukuyimumanya ni kuyimuitapa kuyueleji kimwaba utu jituika tutuchile busumaji Bwivi bujibulo buchinkijimba cha bajibalombola ni bajimuka chimwaji kwata mijumu bwachinyi bwalu bajiba abanyangane bikoyolo bajibaya babumbula bateke bikoyolo kuruseka
bele menji bwani bantu bala jibala la tulu ale baloba ya banyana merci kibwalu kai tuyitu ketu bikila lubile lwa bana mwene kongo nanga twetu bitenda tutono na idis twetu baka mona kumva twetu bene jitunga tujisuika chintu chimo tuju kai bwa kulondo sholo bulongolo jibonsu bwa ko interpeller mutu yonso bwana jambe jini fola nkupa tuka bwa chimba to baloko tubikila no bwa kwenzi inauguration meji biti mforangi patuka kabene batubikile bwa tumune mushindu jimi hatuka merci Jean-Marie tukadi batala kundekelo chibambazo na wanda mno kungomi kwa bujilonda mshala tusonsa kasonsa kama batetu goela myombo mchondo alo mwana tu jina je bani mabudu mwana mweto weto onya nani jina je banganju ko kwa undivishi manjimbi kijimujindi ya president kaba kwa mulambo mpoi president kaba alikuwa ngudiwela nganyi lujibishi ngela mo tumene de pesa bwane mujaji kuni justice ko deja mujitunge mugacha Felix wanga tabukale ngai kada hosu twanda munyandu ko ngulumva meme mwele bakabanda mu ngulumva ba bamba ni justice jumo kadinanga nanga bansonga lo biyabe balaga mayibumbwa muna kwamba ni ba kulumpa kwa banzuji mbafana kuyambanza voilà twanta lukongulu andekelu abandekelu twangata dikoma ja bana betu kudi lukongulu andekelu kalense la fête mwana mwakwela koya kwele myombo mchondu mwana tulikonshinga alo mwana alo jina je bani mabudu tulondela jina jani mwa jalo na kite ya jigwa mwana tuone je pesa bwana okay italo wangu huko kubaila baba na tapai kile kisegejao kile ni valeur kwa kwa reflection amuro lukongulu eba italo wangu kubaila baba kile kisegejao wangu yero basi kama ni respecte merci Chanmani HSK do mulumba ka toma shubero national to menimani titre vamos echangwa Grand Cordon je crois de l'ordre national qui héros national to amba ba bene chancellerie batumvu je bimpo we Jean-Marie chilumbu cha Etienne Tshisekedi mulumba héros national kimwaba kichambilu chinga banshi na chipanga boyidi mwabe bwana tuyitufundambula matadi wayitunga ja Kongo walo mutushebele muntu awufwa kakuinasha bwalo bumwa bwandol ni songo budibigala bamweze to bayibi baka mutanda kuluseka lwa jibe tukilo wa chinsansa lwakala bamwine mena bele menji bwani kichi jitishikisha kuto yosu bangu lumumba suini wenda mutanda pindi hawa kumashira kwa mutanda ngubya chichi tula chingani bilibi jinga bwani batupinga jile tubwele bimpa mutu bayitombula mataji tufunda mula matero yatonga ja Kongo amungalata mushindu jimuti kana mutu shebele Tshisekedi bwani batu dedommage mukutu dedommage amsi mbula matai na to lukongo bwani chinu nuke banchi bilibi jinga bwani Tshisekedi ashala héros national bwalu mufo bututu mufo muchibula combien de fois vous akala mweza hémorragie interne wewe même katu pamanya kiti mufu ila merci Jean-Marie mukalenga base chibangu kantu kakesaka dunjinga makwela tutoka kabila joyeje na jinga amba chindu chimo chani ngaza mwimpena kesafanya bako bwalu bwa production président Etienne Chilombo Bomputu bamole kongo bwa bwalu bwa kamere ujambo bwani mu Kongo kumbukira kuzayiye ndibila kabudigira malwani retro commission bwalu abwabo kuni makubushikisha mudele uto simbwalu bwele mijas bwalu bwele misha corruption ni bien tuyo bien bien so malo so yezika mabia wawo bien le misha bijimu bikaji bitabuntu chibara batete ntukai pieni mabalemu bijikoko na chirombo mbwela pinje bikere ujenda udemanteler kakese ngambe ndu deboulonner babibi na ndelo chibambazi chinga macha buchino chani jindo mbwani balombu bonsu baide pesa kumugilani kubazi toni kusome denza mishindu yonsu wainde pesa kajimishi mwapa wenda wa parti wa kumpala kuchitunja Kongo aji comporter comme Afrique aisa na Afrique du Sud balomboji bavulumbu na shabene kuchitolo bakula bijimoyi mwa bantu bonso benza après des troupes babigisha bikushibionso ya DPS biakala kimbwani biye babara pressina abiji bwayito watiri kabantu kubigele chimo merci chibamba Jean-Marie Kazambu dije badandekelu mo todi tukesa jija njandekelu tuka tuju ndongo mukawo yokushika tukadi bajikisha ndongo tujitubikila natokula myanda ya isungula ya guverneur matukumpala tujitubikila bana bamwene Kasai Oriental kubujisanyi tushala bonsu chintu chimwa bwalu mvitei mitushila
kudi Etienne Tshisekedi wa mulumba kaine myanje kushika to tuvuluka bimpa mfumu uvumwamba bwani tenebon idepesi neze bishi na chimono kadilelweo idepesi dumbokelenga bitu jitumona mushindu dibika la bitakana benza buni bana betu ba mu idepesi babunyi bakaji bangata mwene nuwa Etienne Tshisekedi wa mulumba bwa kwenda nenda mushinga tutuba bigini mbange nda mushinga kimwabuji ntonona jisu ja mwana mwene Kasai Oriental ndomba kabiji bwa kutonona jisu ja mwana mwenji tonja kongwa mungata bwani mungafu kujambwa abe bwani makangala mabwele munzolu ntambwa mibwele mumikoku gonso kabaji sangisha mumbushi bidibi kene bwani tutonona jisu babo batwambile bwani vigilance ki slogan udi Etienne Tshisekedi mutushila vigilance tangile muinebe bwa kumenchi diweza yende muinebe asana kwenza bishi akutangile bwa tutu kusonga kele kuyikumpala Kasai Oriental kajini invita ya bonyi d'abord les faits wakala no mwena Kasai Oriental tudi bumvu asu mwene gibende batwele bwani shebe mwena Kasai lekela nyoka shebe mwena Kasai Oriental bikala bwa bena chidiji bobu kututafulula bwa mafwa abu ni bibombu byabu tutubigile mwana mwene Kasai bwani tutona na jisu bwani tutangila mbangani bali bwa kutu imanyi na bashwashwala bali bwa kutu sangisha bwa tutu kushukuluja lui bakula ito ndakonga mwene mushia kudi Etienne Tshisekedi parce que la Jean-Marie Kazambu udinyo nwalu imba kutele 50 tuvunaenda jitu jalelo nyumani musankumpa na tukala nenda bwa kula nguve na kai tujinende jishinga mu Kasai Oriental kadi madeni uduela kabala matuka masungula onsu mudinai nyo yetu yonsu idi misomba hatubasa mwakumaindi tukuja masungula ba gouverneur mu province di mikala ni lutatu bang bas tosijela heba tosikela kudi mukala Kazambu bubiuji bwenu nitabujubani twelana ku meji to akula amu kulumpa Tshisekedi kaswimpo olangale nduka de mana kulala katanda bela tuva babichi Serafin Kabuya machine nango Emendi Jean-Baptiste Kabeya wakayembo ya kondolo moja mvita nginka tawanyi malombula majitu yonsu ngenje kukompesha chishala mbo kulala mwema na kulu ndi mwambakala we mungambe heba mpindie udwenze bimpo bwalu jini mukana kadimani uduambulula ndi mwana muluma lama tayanu kutudi wambatu anduchi natu hetanga na imudi nai bwa ndonga mwabu na nshimudi sambombo bwa mudi mwa mwehele